Au la ko tukomena loro usara ba tukomena live. Na live ni buli sege utingango. Ni takaba tuko endona tab. Endona tamando ya tandra. Endona icebreaker. I will make you okay mudora tangani. I will make you don't dambe. Na elewa fishes F elewa ndambe. Kwa ngona ni duri mai. I will make you fishes of men. Fishes of men. Fishes of men. Wakadola tundo na tangan lebu no falawar. Wala sangal bulka lima na keji. Tambangone sa ambetu. Ni una raida ni una sosobu na una upamadala tugida kengo. Oi kona wabo kitara ili una rara tiwa ya merendanga ingito na kalau sama dala. Kito mena Ministry of Youth and Sports. Labi nga kwe sinikila na tapatango. Rakila de tu Ano man bala sa yo. Kito mena Ministry of Youth and Sports. Redito na ba green tigo mera? Arto ke la staff. Kwa ya security nga sinda kamono na itabi. Yo. Kito talay tigo minikwa na doon na ibola kito din ko malamang sawati. May main doon ito session pa tagay kemuni. Na Ministry of Youth and Sports. Tambadakatan tabangon ka ng gito. Iba ka madalata kinabing garabi kito bing garabi kina. Kito ang garapan na pakaturita kitang itabangon ni. Na pakaturita kitang iningito. Ni utugunan na itabangon ni. O irake de tikunon rahan bagin imbula may na tinikalima. Kinatul sa kabul kalim. Aw na mga madalata ka bakalakala kanabing garabi ni ministry. Aw nang gaylan din nandun na ulutang. Aw na numamuta ka buli bakalakala kinabing kenta ni kwa. Nabing garabi ni ministry ngo. O ni naray da saranga kito tiko matagi kemni ni ray da ni kele menalori matan tuike. Batrada ba ni tiko ike na youth. Ya na bona tiko kine na Ministry of Youth and Sports. Kito sa ni tiko ike bale tiritonga na nonda to ko se matiko menalo mi wasi ngolo to. Senga tiko ike bale te lebe kemni tiko ngo o ni register tiko na ndoni songo ni tabangoni. Ni songo ni tabangoni ya register tiko na matan tu. That's why the Ministry of Youth is here. Nambag saudi. Ngauna pa tatala nga bango ni kemba tiko kineke. Ni o tinanong ni kembo kemuni. Dala matabi talo ale bungai katubu na lomani ni to bali bola bola. Balta ni kitu sanga ni sema mai. Ena no mundo kemba. Nambag sauti. Oni raida kinabango usaranga usati ko na kemba. Ya na lewani matantungo mera dhurumiani na be platform na structure existing structure ni tambangone era tu mekitu bengarabiki. Eo ni raida ni chukin ni ko na tabatan tabugan na kinukot. Ang bagsaw tiyesang. Raida ni ambago kito sa tiko, kito sa bibu kita lang apa kay labo na nomuni kemba. Raida sa dulu talang ame orto kito buka toreda kita rito tiko na ronda may sema na bingarapi. Ena buku ni kemba ni vida na singa sa tiko matan. Nangauna ni raida kina ni lebu no gubosa. Ni takawa so na kina ibuki-buki ni sa ubosa pala bori takawa so na icebreaker. Okay. Rongoda, minister ko chiko patake kenda na bidit singa sauti. Turangan ni nabi ango may bitongo, chese sa ukuru. Uni bola tunde ratu mel na duba. Turangan ni korolip, korotong, nanronga. Koy minister pa tao talchunga ni buli. Sangay chiko, buga-buga ni buni bola tunde, sangay chiko na director, sangay chiko na divisional managers, unit managers. Nasa sa warango na muni bali bola liu. Eti ko na taba ingia house. Lo toka? Kilay taba ingia house? Okay. Ni kilay NEC, National Employment Center? Kena office? O NEC, o dhambe tatalida, kina mata makatumbangan ni odhuru ni taba ingia house. Na mata ni office na Salamawi, na nomuni office. Endon donu mo ni kila, na nomuni bali bola bola. Eraba ministry na women's. Chiko na ministry ni tau KFS. Chiko na ministry ni tourism. Era ngole bala bi baka treda kitaki. Kay tongo na nomuni ba ilisilis Ministry of Youth and Sports. Sa kasarangan yung doray dali mo na matintamate tungo ila ko na office. Enda na bi bosa tagila ko taltinga na programo ko. Mbale tay tungo sarangango na bi ngarabi. Awasa bosa o tinandolo na bi balo tagin talatalili sa koroy. Mena koro sinikila do na korbaya na sanora
Awabo sa tiko kina na kena sabi na kati, me red stataki me soko ni tabangoni ni soko ni matabitokani. Baletango na matabitokani no kenda ngo enda na uti. Sapa na no ndabu ni boga bule wa kenda. Ado ngana basanga bulu no mureni lewe na matabitokani. Ke osama ni boga wati kotiko na ambaki ni loma ni ambaki ni mbulu yango ni me ado na basanga bulu. Kini ka olingina basanga bulu oikore ni matabitokani tiko. Sawa bangana basanga bulu sando don molande ni soko ba marama ni soko ni turang. Yene Minister of Youth and Sports 15 to 35. Lebo beke ministra lewe na tuko na matabitokani ani lewe tuko ni matabitokani tuko ni ambaki ni mbulu kia. Kwa kito binakata tiko matabitokani ngango na kena iliu na kena binibola na kena dauni yao kwa ni visa wendo na structure do red starta nga mendo ni soko ni tabangoni na matantu mbale tango ke obia kota me bia na numu ibola ni MYF ke to kerea na bibu kengo nga ureida kenani Methodist Church MYF oyau au nasanga ni sulendo na bibu ke mbaleta no kenani sanga ni red star babo ke red star kenani as a youth club kenani Methodist Church Youth Club yana MYF ngai kenani au sangeri ni bibu ke kinamba tentu sale tawa matantu Elandondonu mena red star ta kendara. Kwani bisa utaka kwa ngai liu tuko ke liu talanga iki. Elenga nga MYF na lot kwa na MYF tangango red star as a youth club na matantu. Wanwa enandron iki na Veivakararamataki pikito. Kemdore ni wile karaka bole tuko setsa. Ya wili tolu. Yongo na bisen ni min tabadaka. Ngo na bisen tabadaka na muni bakatora da tekemuni. Usakati ko ya butaki baro na bengarabi youth development, sports development. Two main focus. Nadaba. Oh, balatanga ni sa tugura otiani. Youth development, sports development. Au na tawri kenta bagalele na youth development, au na ngailand na sports development. Ruanga na ya buni bakatora da tabagoni. Wama tatataki baka matailala na yabungo na national youth policy. Na nito sema meni kwe tiko talanga na kena bengarabi. Ona bia mama dala tango de la kola ni sana bia le fom tanga no muni soko ni tabangoni. Peni wale tiko meraya turanga na ronga. Ana wale sile singarabi lo tokaza. Bono ya muni be tartara kina ke baka ni sana bina kata muni register tanga no muni soko ni tabangoni. Ke baka bia didi baka business no muni soko ni matabitokani. Kaya baka ni sabia tebutaka sono muri project, community work, community project. Nire ni sema ika. Kaya na baka ila mutaga na kena daka. Na muni kaya mani matabitoka ni go. Nire ni buke keito na kena daka na programu. Sira su retio ira eso bera mi bosa. Ai, tiko kede na lo mani bengarabi tikino. Sanga ni anga muni lako. Kaya muni ni lako yani. Keito na kemba, keito bina kata kango. Ortongo, mertume bosala bungo, ortongo, mertume bosala bungo, ortongo, mertume bosala bungo. Wakai bolanga, walandaku. Neito ke tonga daga takira na bisuri timbali tiranga no muni program. Ya itu kana ministry mangara bike. Ronga amatari ka obia barata bike muni odi so e customer, odi ke to bengara bike na wili. Ruatolu. At risk youth. Sema tiko matake ke muni irna at risk. Ya matani balo ke to bengara bike. Awatu ko chukuna no nanga una ke mami bake ke lime ke mami bangara kina ya budaba. Rendi baka yang atakina ndona wasinilabo. Membaleta na nora bakatora da tagirango. At risk. The vulnerable. We are ministry for all youth. Youth that are registered under the ministry and also those that are at risk. They do not want to register in the ministry. Sa chiko nga na po sa ana risk. Wano ya keto salwaniki. Young people in non-formal education policy. Au sana pa madala sartunga na yabu. Non-formal education ngo na geli pa madala imuri. Ena be korni bule so iyo me pa madala taka na non-formal education ngo ngone lebe kemini ngo sebuli chiko secondary primary ya na formal education nyo sa lutu mena sek in a primary school kama madala kala siwalu but you still want to proceed o sebia toso tiko nga ngailenga ni sasanga ni rani bukei ko tama mutina muna no mubuli kama ndo tiko bara rabi oi kore ni sema iko mai bikito secondary school na bono sa dokina fail benga la form 4 sambi una buli o salako ona numa sala itiko mena koro o te tolle mbaki ona numa senga e usavia joining to formal sange sinra ni ola kona formal education into tertiary level baletana no qualification form 4 leavers o school leavers la komai e na formal ke to na vessel ni non formal education policy
Kene bagari tango. O naturangango, sangela ura ino na taleboni naturango. Sibera? Ni bangarati ko eno na talebon na no na dorobo ni rotumango, Na kene bagari tagi na non-formal education go. Sa form 7 paso ko ya apply na School of Maritime me buli kapitani. Gai sa la ko duruma mo ko na first year School of Maritime Milodala. Second year, third year, fourth year. Ngona formal. Passing on form 7 salako. Muri atiko ko ya class 6, class 5. Na buli kapitani tego bia ni ida ke ngai la ko sombwe. 6, 5, 4, 3, 2, 1 masters. Membali na master ya ko sa tu ngai bali. Ngona ngai ngiriti me kina mele badru me ndo ngani container, wonda na pallet boat, fidi wai, le boka dru mai me kambi. Un dolu boka da ndona ya ua. Na no nga una ngani da ya ngri na masters. Ya ko e muri na formal. Na non formal ngo. Ke to kautani na bano sarang otiko me kina na koroni o sa sa tuni buli. Na boat master and class 6 restricted training. Au buli. Ni obuli o tinga na boat master ya ke to tauri bagiko kina class 6 restricted. Buli. O tinga tola bule kusarenda kama class 6. Ni o tinga na class 6. Thiri. Si time dona yambaki class 6 full. Sa o tinga na class 6 full ya. Si time. Le si time o tinga le sumai. Thiri. Class 5. No mo kay class 5, class 6 full ya. Kusara sema iloma. E bia tolu sebana short courses we FNU. Short courses ko. E a ruanga na singa dola course. Ruanga singa dola course. Tolu ngana mo short course. Class 6 full. O tinga ya. Si time. 3. With the class 5. Ronga ngona non-formal go. O to sanga class 4. Sangela ngali na kamuso mo short courses ilaudala 4. Continue 3. 2. Kinda nala ko muri na formal education. O iko form 4 pa fail o tigo mena koro o tege buma pateke ke to ina board master. Ra san tambe batatala na master level. Non-formal ko mama dala taito. Ke to wanga sarangani non-formal education. Kamu suna peni? Tiko sa sani kila na banu mo tege butale kina mo sema iko na non-formal education. Come through the ministry. Dale tano ango. Ona padru matiko be kemuni. Ke to be kawi, au to tala tabale buina be balutaki. Inu buanitu. Bona intiria kina ndonga. Na bitu kina dona ngone elewa. Form 4 talanga. Sarabi ke mamitiko. Wosa tigola sene tutumbo. Minister taboni kana gito. O tinona bosa membaleta non formal education policy. Ngoni talona sese. Sir, oyo kere. Ore ni libuli na sau. Usabe la sarangango. Uke begitu na bele silesi melako. Lako ngone leongo la ibuli. Ngai mani le zakaba ba binda kasarana na buli na to training center. Na non formal education. Nanu matiko tiko ngai numbuani tu ke tole soliani non rambani toa. Ke reme na buli wando nui dhuri na sau. Na sau ngona ni to training center ngaraba na carpentry ke agricultural training. Mai singa toka. Buli, nona buli o tingango, adaka babina kasaranga I top tagano na kalasi. Soli bua into scholarship. Scholarship go. Ramada, form 4. Free scholarship. Wanda ni wagabuka, daka masters in agriculture alavua mai Samoa. Lesumai, chatigo na agriculture. Form 4. Duru ina sau. Nebo itola viano. Ke baka obina kata mo le sutan la formal education. Ke la katum ba tigongo ke baka sata songo wiki muni. Le buna ngauna sa da ba tigona buli sa tigona koro. Sa tiga yang sa tamure sa wa tol membo tuma mena le form 4 we. Sa sanga tunga. Sa bilang kata mo sa tunga bango. Siang ke la katum ba tigo wiki to. Ito tigo wiki to na non formal education policy. E koren la ko durma me batake kito. Sabi matata youth and music creative arts industry. Kena valelewe mbuli daki kina oira meranda ubaka yakataki bakatangi, oira merakila na ubuda kadi bakatangi, brass band, dance band, soli buki bengarang kare banua na kakedi. Tiko na kena koni bula ministry o buli kina tinna bula na dona yambaki o sangani sauma dona iduru. Samborong ada ociasi sang.
Ni sauma chiko mena taro ni utaro chugani. Ni samba urong ada otiase siang. Saro ni dua naka, arani ruwa naka, dua. Iko nga usini pinakata mo kila, sarai naka otiani, na kena tukutuku ruwa, kito sangan bakachungani aven. Iyango, kito sa aven. Sa bola ichingo me ibola ni bakana lumi. Era chigo baya ni ko era bola bola. Mera bola chigo me ibola ni bakana lumi. Ke baka chigo be ko na talenti ni ndawla sere, baka yang ataki baka tangi. Obina kata mombula kina, rawa mbula kina membaleta no mobubale, chigo be ko na talenti. Oi como sema iko mai, kina korni buli bigito. Ni to korni buli go chigo mai na NYB mai suba. Mai balelebu mai suba. National Youth Band Training Center. Kola industry ngo. Oira kedera recruiting on Mataibalu, and Obisa, Fiji Correctional Services, Fiji Navy, Merale Levera na Matambani. Done huwasi elebu ni tamataya. Via Dios agabuluka, Dios arangano pasente na tamata era tigoya, era taya na kore ni buli balilifu. Duin na level ni bengarabi, level ni buli era dokina. Ya londra dingi taki balilifu. Ngai daramaka bawa binaka na sala beira balilifu. Meraduru bira na bi institution go ni kwa. Ersale bena tukine be ben le lebungo irana ngone era tani na youth band. Creative arts industry, music and creative arts industry chiko me balilipu NYB nabile ka kwendo la seri wakatangi giringiri na tambua ke bakanto brass mai sama iwa bele takituna kila sema kya bini la tambua chungo usara idar tobe wal chukura na OBs obis me na tambua. Ni irang orang tahu lebe na bayang ataki bakatangi talanga. Mai valele bu chukena kena kore ni buli. Rongada valele bu tango anga itu na MOU. Okay mini moni tau sarapa na ngono tau taka kena graduation. Era tau siro me na kana la lele bu na Mataibalu. Ra siro me na turanga ni obisa lebe ni bebesu. Turanga ni obisa ni obisa tumba. Era lebe nambani. Era la koma mera me intambeti ko rasara. Ni otinga na show ni graduation. Er ding saranga. Tini nangoni. Mersakau. Le atet vida sanga recruit. Oh, serikali bewan lebih talotingo. Tumbu tiko na lebu ni unemployment rate weekend ibiti. Baleta oni kilati nga lebu na ka endo donu mo ni sanga ni kila. Ka usanga ni nguta mo kila lebu na ka endo donu mo kila mere ni bagara utaki abu taki baga bina kinambula. Au nangai tauri ko na kena lesson ni bagala kalaka ni otino ko mama tala tanga ka ni ministry ko. Skills and empowerment training program. Kay tau da kabuli. No mula ko pati ko na FNU, o iko la ko na technical college, o la ko na formal education, o Ministry of Youth and Sports. E kautan na buli no matali katu bani bali. Ni bano no bono iko tukukin. God is on to skills training. Business training, tourism and hospitality, handicraft, carpentry, welding, baba, baking, chainsaw, operation, caregiving training. Training go. Isang nilebu bikito. Isang amantangan nilebu na training tungo. Kito kanan daw kina. Kito facilitate nga. Era kaumay oira era kanan daw. Watakir to nilay dito chigor to na nonda tora sema chigo matagi kanda tungo. Era rabuli chigo may na FNU na mga bisauti. Kito facilitate. Anda Fiji Education Commission. Rongada na buli tau do endo don me kema mi wa buli da be kemuni endo don me kilatiko of Fiji Education Commission. Ana ulu tuni bi buli ka na bi kai ba tabuli di and bi korni buli keva whether it's formal or non-formal it should be recognized under Fiji Education Commission and also registered curriculum under Fiji Education Commission. Keito ni lebe keito isanga ni keito takaba la buli ngora kaketo ke takaba keito kauti FNU sarangani no matani bali buli to guide como FNU buli be koti como FNU buli caregiving como yorto na caregiver we institution ko kila ye recommend ko Fiji Education Commission keito kauti rani mere takaba na buli kene bali na certificate otara isanga ni certificate of participation. Orawa ni honga itarana certificate of participation in empowerment training. But when it comes to mobile skills training, it should be certificate of attainment. Participation is tarana empowerment. But when it comes to skills training, and I don't know.
mwana vingoma na certificate of attainment. Nito empowerment training go. Ang daw waset ko bango nugo kamadala. Go na training e bakara utaikene na gele ni bulai, gele ni alo. Na siviara ni tabara ula ni tabara utete. La comanda na sui so era da ubanga tatsu la para kwat sui. Ni matendo da so sa siviara nga ni delana na bulldozer. Oti matani atula ni siviara. Eara Dre Maniwa Oti beda mada Wuki Maniwa Wuki Sabia mama da bilak Dre Laini Angela kona titi Kwana bagara utaki chiko ningelea Ana empowerment trainings Nangauna edaka kina titi Hala kona skills training Bagara utaki rao nangele Angela kona skills training Titi Skills Yana nito wasiwasi ni buli. Empowerment training, mobile skills training. Training center. Keba ka yuko binakata beke kota na buli. Keba ka yuko binakata mo buli, ili malito training center ibiti. Tudake tu. Ili mana training center ibiti. Ha? Iyo, tudake tu mata. Eli mana training center ibiti. Dua ina sau. Singa toka Belly Road. Tudake ngalu. Kwa masa. Kwa singa toka Belly Road. Wala ile ngana lumbuta na lumentauni. Lawai koro. Otinga na lawai koro. Sara idan dola sign board lebu. Nasdau Youth Training Center. Na Beck Road Makawa. Na be ina ngoni salandake na Belly Road. Chiko ilo maya. Na neito korni buli. Obuli kina tini na bula. Whether you want to take organic agricultural training, kwe hivi baka bikito oiska upamadala tukini mebali tuna noa, keni karua na carpentry training. Sangaiti ko ira qualified training. Oiko reni da kaba tuko ikia mekuri ni beka ni meja koni wuli koni ngitaka mo da kaba. Ronga dam sabira. Ena lebu tiko nandambe tuda ke baleta nusara idanga ni soe bango tuda ke. Oh nasauya. Rongoda no sa Martin mobuli nasau. No mi mode bagara utaki. Bono onda bokina. Kakana ena besinga tolu la kana na dona singa. E bagara utaki. Ena loma ni tinabula bagara utaki na matentu. No mi tabi oiko. Ambeki tau babina kinna isulu. Ke bakao buli agriculture. Bobangara juga ni sone ya melebu ke ko na no mubuli dal ka iba nga tangele ke ba mubuli matai bangara juga ni sona ka me baka nga na ituki mo teki bukina ena no mubuli matai ka to juga ni luru ina sau tini na bula ina sau ka ke de bagaro taka bi gona matantu sen dona ka sau agriculture ronga dia ni o top taka na no mundo kala sin agriculture ke to selebi ko scholarship o iska scholarship le da kaba no masters in agriculture Japan. Sa umakede tiko kede bakandu ango me adho mule subai with your masters in agriculture. Don't need to be anything. Oh, iyo ngango, no muboto ngango no mulako na kebango. Daroge me shota tal na istana bagamengo. Sanga na basi kayani, sanga na baungiriani. Iyo, una bamba utani na oso tiko na bali bola na madara me goberto na office de lotok. Kene ba ile silesi. No muni sanga li bata tarotiko. Go então dona canta básica. Kaibiti me chulai sangela kwani. Endo tu na bibu ketu. Etu endo na bibu ketu. Kwa nga una teke bukina mbaki baila bana okosita September October November. Toto wiri na wibiti. Lako abuki bango. Kwa saranga mesa siro. Nga una mesa teke bu songo kina namba usini bita badalaka. Anga idure la kaibiti. Endo la kai tu me bikito buke mandakina. Ame kanibuli. Ronga. Na bengara bini matantu na kana ba usi en dola saranga na matani singa nibuli okosita na biambaki. Ana financial ya. Sara ida kana budget ana unsta kina tune se tulai. Okosita teke bula bi matori da kita. Na okosita talangaya. Sandola kina na bausi. Kerebi buke za kabara yani na bula okosita. Running galimba sika chikubi kuna November December baya.
Kakwanga no kere ena bulo me tuni. Zakabaya ibe irana be tabada lele be tulo rela. Ministries lele. For youth and sports, come early. Come early in the morning. Ana bulo kosita se pitempa. Kwani la komai ni sa sunset. Na sunset go me tune July. Ay ko na rin kito kinabagada baten no sala sa ni warang ada ni bigondolaka. Kalau nga tawla ko may nasotyo na kay tukin. Obya ba ko te kenta tingo da ka konda wel na kay biti. Sa tega mo nga na bagi labo. Ako. Ay apala sa nga na kere. So saya ni bere bagi lis. Kila na office la utakango. Iliu daw so sa re tabango ni la wa na kere bingaw. Do nga unang ko. Aw sa katin ka bitu ni ambagan tabadatango. Do nga unang ko. Ilala sange mitau tal chungo ni sa on chungo. Mira non da tungo ra politico. Sono ngone sa sarangan don tamate ya do tuye. Ya na milion ya sule na maten tuye na biamba kina no muni baka tore da taki. Yo kemninga ke to septu. Vale lebo saba madaloti. Gona sau. Chikotali ni tokori ni buli mena deba. La koro ya bitu na tikino na deba. La belinga junior seru. Turi seru. O junior saranga ko eta ukeningele. Ni kobanu enda bechu kini to korni buli me abitu. Abitu training center. Kene to ukeningele ya junior. Yani to korni buli set junior. Yani to korni buli angara matalenga na buli matai na buli we buli tale so lalai. Yani abitu training center mai kandabu. Yango ni kandabu junior. Ni daure dando la turanga da undur tinga sala da utarolo ritiko na LTA ya no ta seterik zero. Kai kandabu tanga. Do tali to korni buli ruani to korni buli tukumena bole gundo chuko samsamu. Nangere. Do chuko melamba sona lemba. Nangere kena lemba. Ora utari bakatalanga ruana training go. Agriculture carpentry. Taun taku ni training rongo sangai tiko sona bulele boni na taurus tibi kitale kine me bakana disaster risk reduction training, sexual reproductive and health training, seed of success training. Oiran training go ko tiko lo mentaba dadak ke taure ni daga bulinga kina lo training center ko ere no muni kau le sutalenga me kuri ni beka oni buli datiko me na bi training center go na no matiko free FOC. Sendo la kaisoma. No mi tabinga wara utanga na elomu me tiko kina na teachable spirit. La iba bulidi. Meren rara na iba bulidi. Batale bekenda da duru ni loma sa makawa sa sanga tiko ni buli. Oh, sabaka to na lala nga simende. Inda pirita kin la pole da romba le sumai ba totolo. Sala we kia wara utanga ba binakan nambula. Metiko weekend na yalo ni via puli ndina kena bia rawatanaka. Na rawa sarana no muli rawata ilebu naka ni tigo ni biko na matangalia lo baya. Yana ni to training center ibiti. Keto soli grant ena bia mbaki. Na grand youth club kena grand itamata andwa individual. Do tuko na manda bia we bi da play takelo toka. Kamanda. Gesta kamanda mentana namba. With an individual application ni apply lo toka ben ngai soli amena namba dono vida e vida apply lo toka mena le tamatando dua mera apply taka na gran ena lo men tabangoni vida yo sé ena ba mandu ake utuko na namba baleta population ni biti number 11 do high percentage of the population in Fiji are young people. Ni daga taki mena mbaki ngone kina basanga bulu kenda ndabi chukana bitu sanga bulu pasente. En la vie andone wasini pasente le wike na 15 to 35. Yarawanda. Ipida wale saranga kelebu en la via lima na individual out of the 100 people, young people, 100,000 people, young people that are within the Lautoka. And as our zone, it limanga apoletaka na individual. Sarai there?
Kemuni ni baka wele takati ko na bengarabi lebo bengarabi kina matentu. Ni sabi na balten do na ka urei detiko. Sa tinta kina bakasa manita mata to go through training. After training from 7, you have to go through tertiary school. After tertiary school, you have to find jobs. Iko bina kata moli zaka lebo endua tanda no ng business. Ito ko weekend na mentality ya. Ni baro ko sa binak. Na mentality ni oti na tertiary olay zaka. Mole imbombo la endua baka udaka patungo ya wala ko may zaka. Kandua tani moterini taki ko baka sa matungo na idea ulo asawa. Kwe red start ka ng business na taon dako ni koro mga babalang. Mr. Cheche. Kandua tani me oti nga. Obuli, no mobuli. O teka buta ka ng business baka iko mong gaibe baka takibira na tamata. Na concept ya sanga chugo na kaibiti. Sa mata wa na kaibiti. Tertiary school, graduation, application. Le bangar da ikeda. Kwa ngaw ni sala ni kena teka buta kina ng business chungo bikito na grant. Ni sanga ni apply takatiko. Start your own business. Duro may na Ministry of Youth and Sports. Ni tamba na grant. Yang gue siang. Enjo na bosa unda utuku na berito na rebo na golele orto chungo. Ya da bonto utuku na rawani. Iberto na to chungo. Orto chungo. La da bonto utuku na bikim do. Ngule da batu. Ke bakane ni sanga ni on chungo mai. Kito na on yani ba telepono ngono kito sa on tigwen. Kemni ni sanga ni on mai. Kemni mo ni on talenga mai. Me kito ren kilaki na ni chiko na interest we kemni. Oh, I tell you. We kemni ni tabo ni chiko ni kwa. Na ilabo we sulena matantu mo ni ngaravikina. Lebu na ngauna yanga tali chiko birango pambimbi. Rawon tarongo da non dai buna wala chiko na no na itauki. Okenda sa tunga tabane ni bango. Wili, reda matango. Asami, udah bisnis na kaindia. Asami basto ango. Reda ngo saba bisnis ngongo. Okay, mami nita ukini manongo. Megudaro. Esenga ngano ni excess takachuka ni baltana daba. Ni vi pasi yaki metoso na ngaone ndaka bisnis. Okenda tona kaibiti. Tola tu mai ngangu tola no eti ngataru bitola bitu. Iyo, araya abalo irango. Kwa ngona mersale success kina. Sange okenda. Tapi non daru daga la kona kakase. Oti obura sanga na kanda rawata. Daun gunga se sembula tingo mena koro. Na da nero ni sau leila indong gito. Ero ni sau sinya. Tu ko ya. Ila kota tege buna darai, imbutu na darai, dabana darai. Darai yati, darai mai, darai daki, darai debo. Kena tini nothing. Iyo, batende sarai tunga. Non tataga na dusi bango. Ono ke kau tikenta bala kala kya ni o tinga ndona break le kalango. Gorisona initiative wesema kabo bo in ministry. Weske initiative, Koske initiative, climate action watana Easter on the Park program etingongo. These are totally new programs to the ministry. Obama na taka chiwe kemi nanwa ona sen toka ruwa taka tale. Do tala program go kito da kabana be korni buli. Kito na kena agent. Tuko be kito na license ni kena da kaba. Lebe kemi ni da kabana program go in secondary school na dia. Iya sesianga. Satu lorto me maduata amanga. Na dia program. Silver level, bronze level, gold level. Chikona activity, hours, kake de mobotia, qualified, then you jump to another level. Rongoda, erenda kana secondary school, erenda katalanga na lomo ni matabito kani. Erna garaba na bulingo mera chiko mena 15 to 24. Dia program. Sorry, 14 to 24 years old. How can you form a youth club? Kaya kani seni kilatiko. Laila ngame na wili na tini kalima. Lawadaki. 15 members. You can form a youth club. Form maybe return officer penwale. Militini bosse. No mundo voter tawudo kona individual member to the club. Voter registration for those that do not have voter ID.
Below 18, and says, join card. Or your birth certificate together with your passport photo. Kaya dala mera produce taka no right di. Ni sa o tinga ya. Sa rin register. Sa minum to confirmation letter of registration. To sa rin access taka level of matanggaling ibing karabi. At yun ministry. Okay? Kito, ana youth development. Gonna sports development. Kito da kaya ni raraning ito. Multipurpose court, volleyball court, rugby playground, kito tara. Kinitabi nga na bola-bola. Sports equipments. Saya ni kuan ni nas, lawan ni rara ni kuara ba segala tigirin tu na staff. Minister of Youth and Sports. Sasara na job kito nakap. Kito mititi paking gito. Dolu kinabala gito. Na gym, do ta kamala bale. Song tabangon ni kito sule na equipments. Ilo man ni gym. Kaya na gym. Kuala sports equipment ko donation. Kuala ni gito. Ni ile sunga mo ke muni na no muni la ko mai. Arto ile sumena pasing ale na waterfront orto na youth rasematiko. Orto ya do orto na dona youth club bilo toka. Ali sol na orto ya ni rakabi. Tackling bag, hit shield, ladder, bi matangali ya ke be balata rakabi. Tereng ni rakabi. Elsar na polo, match ball, training ball. Sports equipment. Ondo be wal takati ko ni lebran do bola ni. On behalf of the youth club, we would like to request some sports equipment. Yours faithfully, same. Kila wini okolimvala my sports equipment. And na hotel lima na mbaki kitonge kota ni biko na yaya. Malatango kito usangani kila tumatanga nang gito da bandong gito taka. Na sports equipment bining gito biya wala ganin raw baka da labi matanggaling gito red start activity. E na taura eli mana mbaki ni to baka sama takatu nang gito da bandong gito taka. Batele bura bola tuani. We request some sports equipment. Do bolani rugby sports equipment, volleyball sports equipment. Kito reni wili kanang gito kito kila na tabana kini ya. Kwa mo sabola may na sports equipment. Do mo tangana mbaki to na do wili na bangaraiko. Kito ngai bangara nang gito da boy ko talitaka. Iyon is too general. Be specific on the letter. What kind of sports you play? Meron kito sila na ningito soli sarangani. Me ke bakasya nga enda ulebu tu mela office kwa na polo kau ni baseball. Kwa yari ni kauya ni ke bakawi ko na bola na sports ko. Dongelele wa dongito tawada na polo kau kabe. Yeah, me general, me specific mai na sports da ba ningito taka. Ya na kera ningito. Rogada, when you go to ministry page, ni kwe kila tiko biti, kila tiko na matantu, and a ministry ni pay, ministry ni youth and sports, na kemba heda ka tungo elo taka. Lako tungo na ministry page. Tungo na nito Facebook page. Tungo na website, www.youth.gov.fj. Ana nito logo makawa. Sorry, na nito a logo mo, sa mebisa ukimamisale, sutale na kamakawa. Nakamakaw na raida chiko na inatamban rato na wulingan rato na bagay silisi. Ya nakamakawa sa bagay suitay may. Kung na logo may solibe kito Mr. Bala sa lako patatalinga na logo ya. Donataro. Tudake ni sikan Donataro. Sini kila ni sen Donataro ya biki mami kemuni ni sa chiko binakasaranga. Right. Abala bangko. Abala. Rongo ta chiko kenda ni tabango ni. Se tundono ng bula, se bula na bakasama, se chiko babi nakatalangan na iding. Yan ay ray ni kuan na fishes of men. Kuan ang una ni tuda kay may kinatamata. I will make you fishes of men. Saliw raman ta kamay na mo. Wala ko ta kamay. Unfit. Ang pakinim bulang ko rin kay sabato kaya usahasan ni kila. Tereni chiko. Enda langito na kabini kuwa. Ena liuma na zumba. 15 minutes. Enda zumba ilo mango. Iyo. Zumba. Au sa tukar chiko ko enda udaka zumba. Me kato tolo na siri. Kwante ka buba ambera. Na sara. Okay, tara mi dami. Wala kalaka ngon.
Dobo so tiano komiti. Sa do mo yo bisa sisya. Roda. Ona tauri kenta bala kala kai. Wana matai ni story ni kau ni seed of success. Onda ubila kata ni uta kapana bulingo matamu e matango. Ka kwa ni tuko na ngauna ombombo. Bale tango e bala kata kitiko I viti ni kuwa ninda sa nguta. Mentango leba na kata ni buli ni beba katori kata ni beka taleso e tini ba boto ile butu ninda sanga tuko ni takaba na matai ni story ni kaungo. The first seed in the seed of success. Ono ba madala tayo na seed of success. Tini kadia Dios sa kalima. Take ownership na maten tuabiti mesangara batalanga na bulingo. Iya ngone taurakina e se tauri tuko na ulu tangararamba ni positive mental attitude. Na buli na kena bisa utaki na ibakarau ni bakasama ni rai. Ngoendo na neibola ni ndona turanga Nipple Hill. Ma America. Waka songona no secret na tamata millionaire ibiti. Millionaire America. Mereida na dhaba na nonra secret puni nonra le millionaire kina. Era le success chiko kina na burongo. Na dhaba na nonra secret. Songona turango ngai bola laendo le bola batoka positive mental attitude. Chiko kina rosa ngabulu kandua 21 principles to your success. Mai tauro bitina tini kadia da sabul kali mangare da kwa etini kavitunga nangona mi unpack taka kino kwa na kisi ni be seed kele go na toolkit unpack taka kino kwa ngare da kwa na values na culture na tradition ibiti era utikenda to wa bitaka nga tini kavitu na seeds na tini kavitu go ketonga me review taka no ndol kavitu era utikenda binaka nga tini karua ene bogaro nimbola ninga onako. Wala tiri karona ulutanga nanda tuko binaka. Au se lebu na nungu ngauna. Ame tuko na korto na komiti. Kuwa na men, waro rongo, ona baka utangi na ndona miniti sekondi liungo. Iyo. Waro. Sarui lebu na kaya, nda sakilane kawai tauke, wambimbi okende na tamangoni. Da veli kila lebu na kaya. Wana matani sid. O sanga tuko mandanga ni ukila iko, baka takiko. Radio mai. Radio mai. Sa le lebu na kao bakila. Sa via lebu na kao la via kila. Ngwe mo sambimbi. Sanga no kila iko tiko botakiko. E kongo nibe oya uka mai Kashmir. Iyo doya. Sanga iya wala matangali, sanga iya wala toka, sanga iya wasara na kau na manu. No na tu ba wanua. Yawa. Out of the 100% sitting here, only 5%. O wamba utai tiko ike, erani wa madala takiko ya, ena ya wa ukati weni go, titombu ramba ilebu, ena no mukila iko wa takiko. Wadala kata kitu elebu na kaibiti na ngone ni ko amba tana no musanga ni kila iko wa takiko iko ngoni tauki. Au sabakila ni sapin drop silent. Ni kuwa ona kana kuitakin. Warorongo zara babinaka. Ni kwa na be korokoro, sabaga wati na be nganeni. Ni kwa na be korokoro, o momo sabaga wati takina bungona. Ni kwa na be korokoro, sa seni kilana no mubi wakani. Doba to tomatati ko sa otage tena bakatabila. E sibiara na kata udogo e kauta. Toso baga Italia, ena no musanga ni kleiko bakatakiko. Jeremia 2:5 tolu. Daun tua na wanga ndau di tu bebe ke to ina korna ngona era wanga bakala na andi laite na nugu nindrege na andi tulia ona wili sada mingori ni wasembera nimbuliko ena kete au sakilaiko ni kwa sember ni sudu au sabu atambuiko kalesiko mononra profita na bi maten tutaki o tu chuka beira na dorabo na ngole le tauri chuka na loma ni ro tano la madongo before you conceive
Bera ni rau sebebo sakitaki ko tama mukena tinamu. Bera talanga ni mbula buraburango. Sakilai ko titi ko nakalo. Which means, na no mumbula tiko nikua, o sa ni o tiko bakadalaka. Sakilai ko tinakalo, o iko talanga ando dono mo kilai ko tiko bakataki ko. Datuko na tananga sinibuli. Mistambale ni roka. Mistambale lebuka. Bera ni ole leu tamena mala mana matai nom friend, leu tamandai leu na 4x2 leu mamba timata. Leu na ngauna sa matai nga weekend. Redir tongo rir toka. Redir kaya eka. Redir tongo eka ko katuga. Salai ondo si bango, lebe kilango. Sere papa langi na kena vete ita kena kake. Seni kilatu mandangana no mukau, o seni kilana no manumanu, no mitutu banua. Au nakati pa manda endua. Dove che mi do la comiti? Mai eliki, nandriba, mai. Didi mai, ona ba vila kata, rogada. Nano mukilai ko na baka tauta kine pa madalango. Eliki? Mena baka madala tai koya, na yadana, na tamana, na tinana, nona koro, nona yabusa, nona toka, nona matangali, nona manumanu, nona kau. Rogada. Kenda na kaibiti. Mai na kutani. Ersa sendra watango ya dola kamo ke mundo kenda to. Mai. Mama da. Didi. Mama da taki ko bera kilai. Naka natango choni barati bungona. Angoni natoka lau di dia mai lau. Nunggu manuman na serala, nunggu ikan andonu, nunggu kau nanggori, nunggu toko-toko nawi. Nunggu matanggali wa elevu, nunggu abu solo menikoro, nunggu tutuba ponono turanga, au nunggu tabu cini asana, waturang sa kay bunirewa, waturang turang tilau, naso di bonolau, nak. Wasau. Oeli ken roya, endo tuko na ituko edaka, etuko na weekend. Ia setiko. Kaibiti radio mai. Ni mandu atai kenda. Saru ilebu non dalebi kila kai lebu na kai sendon don mu kila. Kila ikoroma dailiu. Manu na kau na itutuba rongada. Ni kuwa sa bosa ba Italia na tamate tiko ba banua ni rasa sanga ni kila ira matakira. Sa seni kila na ngauna me bosa kina, sa seni kila na ngauna me ngalukina, na ngauna ndon me. Pakai tabi kina na ngauna sanga patadam. E sanga tu ni kila ikwe. Lebu rabi padu tanga itutuba turanga me na no banua. Ita okay. Lebu na bitalo no enda da kaba. Enda bele tira wele na bi matan tutani enda same chuko bataki kenda. Dangai bi balu kine tau ke patadama. Sanga tu ni kila iko bataki ko iko tauki. Onda ubamba utati ko ya una enda kila kenda ba bina kakina. Ti tambu rambai lebu no enda kila kenda. Kenda enda na tamata. Dua tani mai bira kedenga ni enda kila na kenda isema na be kambula matai. Enda kilana no ndabi okani, enda kilana no ndaitabi. Kakede ena sanga ni dona bangamele iko rokina ni otamata kila iko bota kiko ndendre talanga ni dua langasi da biko se ndona ngone biko endu sebe iko ndona kame ba politiko kina ni rakilatiko kwani tatati o go igele iko ba tani bueno kwani obosa kila iko tiko bota kiko ngondela gola ndu shelu stalme biko na mgonza duita utau tuna no ndambula na itau keni ko bambimbi o kende ni tambango ni tau keo bosa tiko ni ko bi kemni tambango ni tau ke saru ilebu na kaenda le bakilawa boki sanga tiko ni mandanga nda kile kenda wakati tombo kenda ombita tiko na sai ngo menda batarung kenda ngo ngo na bono mata konta bikina batarung ikula ta bono kuitutu ba banua na ta bala kengu balabu sanga mandanga sanga tuni kila na kena balabu na kena bimbi lima na expect sa ngai pa madala kina menda kile kenda kina abu takena be lima na yasa ni bula na bula ndo ndo mo kila iko kina kitambu ramba ile mo na kena kila tukuna baka teke bu asendo tinero sabur kabitu asambulia na tamata na kalume tobo bataki kenda tu kame budi kenda tu niko na kaibite sasa ngani mbula taka na itobo bakalo batani oseni kilaiko iko kilaiko na sema ikenda tunga na nonda ya buni tigo ikene bola tambo enda na mbula tunga na itobe bakalo na ibala bala bakalo menda budi bataki na kalo kenga isoya na itobo embula taki sasa ngani bakalo kene mambali iko sani kilaiko tigo batakiko madongo ni nonta kebango riala ni takiko wake keli bakati tombu kina no mukila iko batakiko
Ke ba ka senga. Oi go tia ina go tagino na ka tabila ni sibiara kwa ngi wano. Na wage de ki dola intelinguele sa era ti ke gau. Ona tamata songo na taudoko na kataudoko. Kela mo sandira bangambau. Bula ba be Italia. Posa mimbi tabasakaini. Tabasa matakin. Kilai ko mataki ko tambangani. Kilai ko mataki ko lima na sa ni bula. Matai mo kilai ko mataki ko mandai liu. Matai ng bula raramba. Kilai ko ena no bula raramba. Kilai ko ena no bula bagayango. Kilai ko ena no bula bagayalo. Kilai ko ena no bula bagakasama. Kilai ko talangana no bula bagailabo. Socially, physically, on don't be the chugamili una physically. Physically. Balatango. Oy ko na ready ko na iliu. Gai reike. Libu na ko na tantang iliu reike. Dangi reike. Kila na tabe ko tamay. Mandua. Rei iliu ke. Bata mo rin gai rei bango. Mo bosa tinga. Me be rau ke na ka reike. Nano mo physical. Me be rau. Bula bagayango. Physical. Know you physically. Know you spiritually. Said to go spiritual? Huh? Artola ko dun matiko na nungu nganing ko na bingkarabing ko na nungu bilakata me develop takin or to spiritual. Kilay ko mga bakasama mentally. Tabangon tini kalima kinatul sa kalima. Se tu mga binakasartunga na bakasama. Very innovative. Se tu na weak, se tu na strength na kaukawa. Se tu na ambakini bula. Sando donu mo set binakakina na economical. Physically, spiritually, mentally, socially. Sa seto iko? Sa seti loma? Sa seto ko? Sanga yung rey na namumula rarama meset. But you go to Ike, you are here for a purpose. Not only for look after yourself, you have your purpose to serve socially. Nanomungaraba. Yanambula ni. Tigo, pangalo ni Banua Committee. In the basic kinaronga, ni the boss na bungo na socially, o iko nung basic na buroborogo, o sin basic mo iko ndonga, o iko basic tigo mai, and then na matabubali. Na matabubali sin tigo kina individual, e tigo kina the members of the family. Sanga basic na ndona toka. Sanga basic na ndona matangali. Sanga basic na ndona yabusa. Basic tigo na ndona banua, e tigo kina na community, na banua e tigo kina on the purpose. When you know who you are first, you will identify the purpose of your living. Na inakini mbula burongo. Sa senga ngani okila ikorongone, sa yawa mokila na inaki. Na kana muri amba na kaukatiko, iko na mbula mga Italia. Na mbula lako senga tunikila, what is the purpose of this living? Rongoda, na mbula na burongo iko tikenda mena kalau, menda may fulfill taka na inaki mbuli kenda kina. Rongoda umay, niyo se right kumengo retiko na itengu ni mbula biko. You are here for something. Burongo kwa nga sa otino na purpose. Saliu. Na numatiko na burongo itame no sambu. Mumelewa iko bataki ko biada kabangana ko bilakata. Ona tarongi kina na sigalewa. No mumbula e kautiko mena dona loma ni bubale ngori. E kautiko mena dona loma ni toka ngori. E kautiko mena dona loma ni abusa ngori matagali ngori nakalo. E kilatiko ni tigo ikiana no minaki. You have a purpose there. In order to identify your purpose, you will need to identify you first. Who you are first. Odeo yao. Na dhaba umbula kina na burongo. Na ngaone ko sala baka keli kina no mkleiko. Ka taraba mai. Oi ko sala reni ngai taurarawa. Oi. Gombe kana nongo purpose. That's why I'm here. Na ko ikono keda kaba. Fulfill the purpose. In order to fulfill the purpose, oi ko na tauri ko roilu. Kala iko baka titombo na biasa ni lemana e abu obo madala taka. Mbimbi menta kila ba binaka kati tombo sara na biasa ni bula kedengo. Rongoda, know who you are in those 5 aspects. Tatalaga lo ko betu ni kwa. Kona 5 aspects go. Esani ndo eti mbimbi sente mamanda. They are all the same. They are all important. Yang atau doko kina londa sani bola. Tudake. Woo, le, sebi nakatake retu kama all people so. Tudake.
To that ke pandre. Na kembango, you will have to sacrifice. Na bi matangali buli ke de kaumai, vingo. Ena lesu na dona ngauna ni so tabakina sonandendre. Ado mai sonandrakin bora ekena boto bole kini le bagaro numbu batulewa. Irango Hernanda Rongo mai. Na bi kai mga buli tingo Hernanda Rongo mai weekenda. Me buken le bagaro nda batulewa. La bilinga, hands up. Hands down. Sit down. So sit down kay para railes tal chico mai. Dava, binakata me levanta beri como binaka. Ortona Ministry of Health, ortona ber mai. Yo. Na basi kale mo na vida liu. Kilaiko, wakataki ko kwani be kila utarong liu. Kilaiko, wakataki. Ana kaya lang katiko bekanta. Utarong liu ni be sa umitaro kede mayo kemo. Ni sabeli kila ele mo na kaya sindondol mo ni kila. Kilaiko raw manday liu rawani. Rawada nangone ko kilaiko kina. You know where to draw lines. Iko na kila na bono mo edokin. Lebo na ngone ni kuwa sa ni bia kila o de sodi. Sa yanga dura ke dia tinawa. Au tarong liu. Ngai papatang ngamingo na sa ni taro ilo. Siya no tarong iko. Kwende o kila saro iko ya. Kila iko mandanga na kaindo doni mo mai kila na no mutiko. You need to know who you are first. And when you know who you are, the second thing that will come in front of you, you will identify your purpose. And when you see your purpose, fulfill it. And amara utakatiko lo malangi, no dakabatiko. No dakabatiko na kambuli ko kina nakalomo dakabana buraburako. And amara kina daba katuma ne bibalo katataki ko katingo. The seed to success. Your way to success will be easy. Ngauni sala kina no mutiko binaka na rawa. Kebaka o taura mo kilaiko bataki ko tauma dailo. And then when you know who you are, the second thing you'll do, you will start to identify the purpose of your living. Mbimbi talanga menta kila na biasa ni bula kede ngoro saka tu yang. Ninda sakilai kenda babinaka. Enda na kila na kenda isema na beka kede. Rogada. Ola tunga ora dentro atana kau. Pu. Olia atana telesil. Tu. Tarong ko sara. Dona kai iko na rini batarong. Septigo kango. Ni kau keda ngai sotaba sa te utala kai. Ni usakilai ko. Iko na kila na daba na kau biko o iko na kau. Iko na kila na kemisi ama na be kambula keda. Sanga wale ngano mbiokani. Sele wale ngano mitabi. Iko na basemati ko tala kina be kambula. Sa ko mandangani ta na kau no ko sole tugo bia na oxygen. Ya utala ngau sole tugo bua na kai bina kata. Masanga ni mbula baka Italia. Kila nanto na mbula bina kana wase ko na mbula baka ibokarau. Ni osakila iko watakiko. Eta ko dona yalo. Ora itu mai. La bora dike. Kote. Pamatala mai. Na daba ni raida tuko mai ni pamatala takako. Iya. Termina kai? Termina. Raida na yalo tungo. Ndakuna imuri kemini ni sani kila. Tu kina na kakambasumbasu na kakandisindasu. Mokila iko batakiko and on a self reflection model. You look in the mirror, you see who? You. Look at yourself. Reflect yourself. What iko? But nangauna iko na kila iko kinababi na kabango. When you reflect on you on the mirror, iko sari ningi kila na level ngani ba no mobo sakina. O mata ingo. O koe kango. Ono tutu mo banuango. Ono na matangalingo to o yo nungu itabingo. O yo mo dakabitingo. O yo talanga me ubosanga iki. O yo me wadonga iki. Ka kedengo me barutanga. O yo go when you look at you in the mirror. Eh? Go me na tato bata. Go. Yalo tiko ya settingo e muri kakamba sumasu. Yo kemini sendre de tiko. Yana kanda taka tiko kenda. Da sale bile kila sarango. Botani are wana thembara ga itau no mlombo. Yana bosa baya sa sabara. Fix taka na damage tiko ngori. Sa set kedengo.
Kayon dusi bango. Bosa bango. Bosa bango. Meset.